Cari gue lu. Apaan sih lu? Pet lubang lindung lu. Ada. Bacok lu. Woi, jangan lu. Buset tuh bocah lari kenceng banget. Mau ngambil gaji apa? Woi, tungguin. Bang, tolongin aja bang. Ayo digebukin bang, udah bang. Siapa sih yang digebukin lu? Gua, ngapa? Lu mau ikut campur lagi? Mau gua acak-acak rumah lu? Lu kira rumah gua tanah sengketa, lu macak-acak? Diam-diam lu sini, tungguin lu. Lihat nih, jagoan gua. Tungguin lu. Anak Sumeng, punya jurus apaan lu ngelawan gua? Bang, lu dengerin gua punya pantun. Nanas bukan sembarang nanas, nanas dipegang panas. Lu orang jangan bikin hati gua panas, ntar gua cincang-cincang lu di ujung mah. Bang, ilmu itu bang segitu doang itu mah, sikat. Waduh. Abang ngapa lari? Lu kagak ada tiba bendo. Lari mah mati gua. Suwek lu. Nyesel, minta tolong sama orang gini.